ntabwo ari bunshiga kamanje ngira ngo murabibona ko bamanitse amaboko iyo umuntu amanitse amaboko abavuga yuko nyine yemeye kandi atsinzwe ati ndatsinzwe. Reka nongere mbasuhuze mwese abadukurikiye kuri Africana TV no kuri eshatu Africana Post akadomo.com. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Turi hano rero mu ntara y'Uburengerazuba, turi mu karere ka Rubavu. Twaje rero kureba byinshi bitandukanye. Tumaze iminsi myinshi turi hano muri aka karere ka Rubavu kugira ngo dukurikirane byinshi byagombaga gukurikira intambara yahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo FARDC, aho hari hujwe n'ibindi bikundi byinshi bitandukanye birimo wazalendo, birimo abarundi, birimo sadek, birimo ibindi bihugu bitandukanye byari byibumbiye muri UN, noneho kongeraho abandi bantu bitwa abamerisoneri cyangwa se abacanshuro leta ya Kongo yahaye akazi kugira ngo bayifashe guhashya umutwe wa M23. Nkuko mubibona rero hano uyu munsi birangiye aba bamerisoneri benshi tutari tuzi naho baherereye, bahembwaga amafaranga menshi, nabo batashye bacyuwe bamanitse amaboko, ibikoresho byabo barabitaye, ubwo babisigiye mu M23 birumvikana. Hanyuma kongeraho nanone na leta ya Kongo kandi FARDC nayo yarirutse ita ibikoresho ndetse nabo bandi bose bagiye bafatwa. Birumvikana rero ko urugamba M23 itsinze ku buryo budasubirwaho kandi sigaranye zindi imbaraga, ariko yanditse n'amateka akomeye cyane kuko n'ubwa mbere bibayeho ko habayeho umutwe urwanya leta ufite icyo urwanira, hanyuma watsinda abantu bawugiyemo ari benshi, washowemo n'amafaranga menshi y'intambara, itwaye amafaranga menshi cyane leta ya Kongo yamennyemo ndetse n'umuryango w'abibumbye, birumvikana. Ariko birangiye iyo ufite icyo urwanira, nicyo gisobanuro, iyo ufite icyo urwanira birumvikana. Hanyuma ku rundi ruhande tugarutse kuri leta y'u Rwanda yagiye yagirizwa yuko ifasha umutwe wa M23, ngira ngo kuba dukurikiye impamvu murayumva ko harimo umutwe wa FDLR rero ikaba yarafashaga leta ya Kongo, kandi FDLR ikaba rero ari bamwe mu bahoze ari ingabo zatsinzwe mu Rwanda, harimo abasize bakoze genocide mu Rwanda. Abangaba rero bakaba baravuze bati natwe ntaho twakwerekeza turwanire Kongo, ubwo nabo bari mubo leta ya Kongo yahaye akazi cyangwa se n'imbaraga n'ubufasha bizeza ko nibamara gutsinda bashobora kuzabafasha gutera u Rwanda. Iyi akaba ari impamvu rero u Rwanda rwarinze umutekano warwo ku ruhande rumwe, birumvikana. Ubwo handagira ngo kubakiri bato mumenye impamvu yagiye itera ibi byose. Bishoje rero twakiriye impunzi zitandukanye, ari impunzi z'abasirikare ba FARDC, ari impunzi z'abakoraga mu miryango itandukanye, ari abamerisoneri nabo batsinzwe bamanitse amaboko. Ngibi rero ibikorwa byabaye birimo kuba muri iyi minsi hano mu karere ka Rubavu. Ibi rero nibyo byatuzanye hanga kugira ngo tubikurikirane, hanyuma icyo dusigaje gukurikirana ni ukumenya noneho hagiye gukurikiraho iki mu mujyi wa Goma, hagiye gukurikiraho iki umutwe wa M23, ese ni iki uzatangaza cyangwa se uzadutangariza ku bijyanye n'uburyo imibereho myiza igiye gukomeza, ubuzima bugiye gukomeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi ngibi nabyo mubitegereze rero, turahababereye nka Africana TV, turahababereye mu makuru yacu ya buri munsi. Ndabashimiye cyane rero, mbifuriza kugira ibihe byiza nkuko mwakomeje kubikurikira mu mashusho y'ibyo nagiye mbabwira uyu munsi bitandukanye nabateguriye. Nganire na umunyamakuru Ntambaragarere. Wiriwe neza? We neza Yohana Mubatiza. Yego, muri iyi ntambara tumaze iminsi dukurikirana, nawe waje kuza aha ngaha, hari rero ibikorwa bigiye bikomeje kugaragara. Iki nicyo kisumba ibindi, tubonye umubare munini cyane w'abamerisoneri binjiye muri Kongo kugira ngo bayifashe kurwanya M23. Watubwira wowe uyu munsi ni icyo ubonye noneho? Mbonye ibintu bidasanzwe. Kubona abazungu bamanika amaboko imbere y'abirabura, nacyo ni igisobanuro cyiza cyane. Ntabwo byari bisanzwe ko umuzungu azamura amaboko umwirabura akamwibonera neza. Abazungu batari bakeya, abantu rimwe na rimwe bakunda gufata abazungu nk'abantu b'igitangaza cyane. Biravuga ko abazungu bagiye baturuka mu bihe bihugu. Abenshi ni abanyaruminiya, umubare munini n'abanyaruminiya, ariko numvishe ngo harimo Belarusi, hakabamo
muri geologiya yego nabo ngabo numvishemo ikindi gihugu ntarabasha kumenya icyo ari. Aba ngaba ni abasnipazi, ni aba special force bakomeye bo ku rwego rwo hejuru. Nagira ngo rero ngo tunaganire ntambara ukurikije ibintu maze iminsi ubona hano, umutekano ubu wabonetse, abazungu baratsinzwe, ibihugu biratsinzwe, yewe n'imiryango itandukanye harimo nka SADC ndetse n'umuryango w'abibumbye ahangaha. Ngira ngo isi wunyujijemo ijisho biraboneka ko ariko bigenze. Ukuri kuratsinda, baravuga ngo ukuri guhangana n'ikinyoma, ukuri kugatsinda. Iyo urwanira ukuri uko byagenda kose uratsinda. Bivuze ko rero izi ngabo za M23 kugira ngo zitsinde aba bantu ngo bafite umugambi umwe. Ibi ngibi nabyo bifite aho bigaragarira. Abacanshuro baturutse i Burayi baza kurwana mu bihe bitandukanye, mu bihugu bitandukanye bararambagizwa, bakora n'amafaranga atari make, hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 by'idolari. Baraza leta ya Kinshasa ibahereza ikiraka, akazi barakora, ifite n'abasirikari benshi n'amabrigade, na leta ya Kinshasa nayo yifitiye abasirikare bayo mu gihugu cyayo, kandi aba n'ibikoresho bazanye byarishyuwe. Bango niba ufite ubushobozi bwo guhayaringa umumercenaire, bivuze ko ufite n'ubushobozi bwo kugura ibitwaro n'imbunda ziremereye bazakoresha. Yego, bivuze ko rero ni ikintu kigaragara cyane. Jewe ikintu nakuyemo n'iki kimwe, haranira ukuri kwawe. Bura ntuzigire ngo M23 ngo yatsinze ngo kubera ushobora no kubyibaza yatsinze kubera iki. Reka dusoreze ku bikoresho bataye basize hano, ndetse n'ibyo SADC itaye, n'ibyo ko FARDC itaye hano, nizihe mbaraga bihaye M23 ku budahangarwa. Kugeza ubu ngubu rero ifite imbaraga ziremereye kuba yabashe kubatsinda bakava kuri ubwo butaka. Ni ubutaka bwayo, M23 ni ubutaka bwayo kuko ni wabo barimo kurwanira. Ni ukuvuga ngo kuba ibikoresho babisigaranye biraguma ari ibyabo, kuba babirukanye noneho imbaraga bari bafite ziriyongera, kuko nyine bafite ikintu bita confidence ko barwaniye kuri kwabo, bakaba batsinze bakagenda batitaye ngo baturutse mu bihugu, batitaye ngo ni ibikoresho bakaba banabifatanye, ngo bazanabikoresha no kuba bashaka no kuba bakikinga kundi mwanzi ushaka kuba wabatera. Nge nitwa Nibishaka Jean Baptiste, mwadukurikira kuri Africana TV ndetse no ku rubuga rwacu kuri Africanapost.com. Ntugende udakoze subscribe kugira ujye ubasha kubona amakuru atandukanye ahangaha.